Nako e fihla ditaba tsa Sesotho dumela mmohi ke Molo Gaston Letlalo pele ke dihloho tsa tsona. I've made the announcement of the date for elections and the proclamation is now out. It basically means that it's all systems go. The country is now ready to go to elections. Mopresidente Ramaphosa o bontsha tshepo ho IEC tsamaisong ya dikgetho. We will be pursuing criminal charges against ANC officials involved in the destruction of information as part of the blatant cover-up campaign. DA e re tla hlahlela kopo ya se ikobele taelo ya kgotla kgahlano le ANC le kgotleng la molao wa motheo hosane. Passage of play from South Africa. Lovely ball. Makhaya on target. And it's gone in. Dipapading le bone la tshepo la banyana ka dipapading tsa di-Olimpiki le ntse re kganya. Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o qetile letsatsi la kajeno a le KwaZulu-Natal ho lokisetsa puo ya hae hosane Moses Mabhida Stadium. Jwalo ka tsatsi la dikgetho le se le phatlalaliswe, mopresidente o bontse tshepo e tiileng ho bokgoni ba IEC ho tsamaisa dikgetho. I've made the announcement of the date for elections and the proclamation is now out. It basically means that it's all systems go. The country is now ready to go to elections and the IEC fortunately is also ready. And the IEC is a highly professional organization that has been able to run elections, both national and provincial, as well as local government elections, very successfully, without any hint of any doubt whatsoever. And I do believe that they'll be able to run a free and fair and a credible election. We will now welcome the world to come and observe how our election process is run during the campaign and also on the date of election. Democratic Alliance re tla hlahlela kopo ya ho se ikobelle taelo ya kgotla kgahlano le ANC le kgotleng la molao wa motheo hosane ebang ANC e hloleha ho ka fana ka metsotso ya dikopano tsa yona sa leano la yona la ho hira ditho tsa yona mmusong. DA e re e kekeela ka mmele taba ya hore ANC e fane ka ditokomane tsohle tse saletse morao tsa leano la yona la khiro ya ditho mmusong. We are going to be launching a contempt of court application against the ANC to obtain the copies of emails and WhatsApps that are relevant to the period when President Cyril Ramaphosa served as chairman of the ANC's Cadre Deployment Committee. Moga ona wa semmuso wa bahanyetsi o boetse o qosa ANC ka ho senya tse ding tsa ditokomane. We will be pursuing criminal charges against ANC officials involved in the destruction of information as part of the blatant cover-up campaign. DA e boetse ya latola bosehla hore e na le leano la yona la khiro ya ditho mmusong ho latela ditlaleho tsa dikgokahanyo tsa setjhaba tse entsweng ke meyara wa mehleng wa Midvalle Bongani Baloyi. I would just simply say this, that since his announcement, Mayors Papas, former Mayor Trollip, and a variety of other mayors in the party have come out to completely refute what he has said. Steenhuisen o dumetse hore pakeng tsa 2016 le 2020 le kgotla la phethahatso la bofederale la moga le kopile bo meyara ho le tsebisa ka ho thongwa bahlanka ba ka sehlong ba bo masepala. Before I became the leader of the Democratic Alliance, the DA's federal executive requested mayors to inform it when making some top-level appointments. Steenhuisen o re leano la khiro ya ditho tsa moga le ile la nyahlatswa ha ne a nka marapo ka 2020. Hosane ANC kgakola tokomane ya ditshepiso tsa dikgetho Moses Mabhida Stadium Durban mme ho hlopholla taba ena re buisana le Professor Sethulego Matebesi e le mohlopholi tabeng tsa dipolotiki. Professor re a o amela tabeng tsa Sesotho. Khotso mongadi lebeko e re ke monyetla ona ke dumedise le bamamedi bohle. Prof, maikutlo a fapane ka tshebetso ya ANC dikgethong tsena tse tlang. Ba bang ba re e ke ya bona 50%, ba bang ba re e tla ifihlela. E ka ba wena maikutlo a re ntlheng e? Ke dumelana le ntlha ena ya hore nako ha iso fihle hore mo ga ona wa the African National Congress e ka bona less than 48%. Me ke bona hona le batho ba bang ba buang ka bo di 40%. Jwale eo ha ke tsebe ba enka kae. O bane ha o lebella dipheto
tsa dikgetho tse fetileng hangata ke mokga ona wa African National Congress o ileng gore o lahlehelwa ke tshehetso ya batho ba ileng gore ba ivotela ka dikgetho empa sena se bolele gore ANC tla lahlehelwa ke tshehetso e matla e kana gore e kgona ho thola bo around 40%. Ho ya ka nna even le ba ka thola around 48%, the ANC ke yone e tla nang yone kgonahalo ya hore ba iteane le ba bang hore ba the mmuso wa kopanelo. Hosane mopresidente Ramaphosa o tla ba tshetleha puo ya mokga ditshepiso tsa mokga e ka ba mohlomong ho na le ntho e ntjha eo re ka e lebellang papisong le ka 2019 kapa January 8 statement ba bileng le yona ka January le mose seng fela ka January 8 statement ha o lebella le yone puo ya hae ya setjhaba o tla fitlhella hore tse ding ka dintlha ke dintlha tse ileng ha di fetolle di priorities tsa mmuso kapa tse nkana ka re tse ding tsa dintlha tse ileng hore ba di betsa ha di fetolle overnight mme ke ka ho tla fitlhelang gore e ka re hangata mo president o ntse a pheta mme hanga tlolla fela o buile ka dintlha tse robedi empa ke tla tlolla fela tse pedi tse tharo ntlha ena ya phetoho ya moruo ntlafatso ya setjhaba le ho thea mesebetsi ka patwantsho ya bobodu ke tse ding tsa dintlha tse ke nahanang hore di tshwanetse di ka hlahella mo yone tokomaneng ena ya ANC hobane ke dintlha tse ileng hore mohlomong di hlokolosi haholo ntlha ya matla kapa yone load shedding ha sa bui ka yone e tla be le bothata hobane ke pepetso kgolo mo setjhabeng sena sa rona mo naheng ena ya rona ya South Africa. Ke nnete tima ke mathata maholo Professor. ANC ka 2019 e ne le KwaZulu-Natal kgetlo le hape e khutlela teng e ka ba qeto ya khutlela KwaZulu-Natal hape e susumetswa ke eng Prof? Ha o lebella e ka re ke ntwa ya sepolotiki provinciale e nileng yone hobane malobanyana mo le yone EFF ile ya thea yone tokomane ya yone ya dikgetho kwa provinceng ele ya KwaZulu-Natal empa hape le teng ke nahana hore mohlomong leano la mokga ona wa African National Congress ko hore ba ise ntwa mo mohloding wa teng ntwa ena e ka puo ya sepolotiki ke phephetso e kgolo e iswang ke ho ba teng ha mokga ona wa Mkhondo MK ye directing pele kapa mo ntate Zuma ba palang karolo teng mohlomong ba bone hore mohlomong ba mpe ba lothea yone tokomane ena ya bone ko and hape le ntlha ya dipalopalo ha o lebella KwaZulu-Natal ke yone province ena le dipalo ko timo ho feta di province tse ding mme ke ka ho mohlomong ANC bone hore ba mpe ba ye province ena. Professor bitso la nako ha re phetela hona le baetapele ba ANC ba ne ba re ho tswa ha Jacob Zuma ho ANC ke taba tse mnate ho ANC na e ka ba e fela e le taba tse mnate ke hopola hore ka ba taba tse monate e santse tloba boroko o mokga ona wa the African National Congress ho ba teng ha MK e tlisa pherekano e tlo baka pherekano ka hara mokga wa the African National Congress. Prof bitso la nako hle re leboela se di le o re file lona e mo ke Professor Sesotho Matebesi le mohlophuli tabeng tsa dipolotiki re hlopholela taba ya tokomane ya ditsebiso tsa dikgetho ANC e tla tekwa ho sane ke mo president Ramaphosa mme re pejana re ra kopa maikutlo a mo hore jalo ka ANC nako ya feta ile ya etsa ditshepiso tse ngata ka ho fapana ke tshepiso efe eo o dumelang hore o ne o tshepa hore e tla sebetsa mme ho le a etsela eng tshepisong eo maikutlo a kena a latela lekoko lena le busang le entse ditsholofetso tse dingata tsa mesebetsi nakong e fetileng empa mesebetsi e sa dutse e se teng maAfrika Borwa a tswella pele ho sokola empa le ha o le jwalo ke mokgatlo wa rona o re tshetsang ka nako tsohle o ka se etse diyokano ke A1 wa ditsa tsohle ba sa dutse re ba fa nako because we believe in ANC. Nna ke bona ANC e phethagaditse tshepiso ya yona ka go netefatsa gore motho mang le mang ka mo Afrika Borwa o abelwa thuto ya mahala ka dikolong empa ge e le ditirelo tša go etša meetse ditsela le mohlagase e sa le hloba boroko
ANC re tshepisitse bontšhi ka bojo ebile ga re sa tshepa tse dingwe bontšhi ba tsona ga re bone tse di phetegilego kwa le ge ba bolela ga re sa tshepa gore mohlomong go na se se ka diregago re kwa re fela maatla gobane ditshepiso tsa ANC ke tše ntšhi ka kudu tse le maatla ga gore palela ko go supa gore ka ba goleng mona re na le tshepo mo go ANC e buša gape e re fa ka gare ga mathata re ne kwa le šifagautso ya motlakase gone e fa ditshepišo modimo ya tshepišo yone sa di phethagatše madume ka mogashong ANC re diretse dilo tse ntšhi dikolo ke tša bana ba rena ba tsena dithuto tša mahala bana ba ja mahala ko sekolong e dirile ditleliniki re na le dipetlele and bana ba rena ba batho baso ba tsena le batho ba bašweu o na le selo ba re ke subsidy bana ba kry-a subsidy le ko dikolong tša makgowa ba kry-a thuto ya mahala jale ANC a ke gane e na le mo e le goreng e na le diphosonyana mara bontšhi ba re diretse dilo tše pele mokgatlo wa basebetsi wa SAMU o hlalosa meyara matjhabeng Free State Thando Xolo Khalipa ka gore ke musanosi lena e se e ka ba kgetlo la boraro SAMU masepaleng wa matjhabeng e kena mohantong nakong ya dikgwedi tse nne basebetsi ba halefileng ba batla hore Ramotse a hatiswe koseng executive mayor o wa mo matjhabeng a se nnete ntho e buang ke president wa South Africa hore ke national executive mayor enwa ke sehlokotsebe se bulaileng masepala basebetsi ba ikemiseditse ba re masepala ona o hloka bonamodi ba ka potlako mme o pholoswe se re batlang go se bona go gore re ba reng ke national mayor we don't are khone go bona bo national mayor ba ha kante le go sotla ba bereki le bogodu se re batlang go se bona go gore a ntshiwe ba bereki botlhe ba le gore ba subjectile to tsa di disciplinary hearing di shop tsa di suspendile ba boele mmereko basebetsi ba re ha ba khotsofa mme ba hlapantse hore ba keke ba ya go kgetha e ba maemo a dula a le ka mogwaona ha le fetse ha presidente le the provincial executive committee ya ANC e dutse ka mayor yena wa setlokotsebe jwale ka wa GS has said if ba some remove we're going to withdraw our votes we're going to sit at home ga re no lo vote re iphumana re le maemong a o Samuel mepitso ya rona ka lebaka la majoro ona o president a monang le number 1 SAMU e entse kgoeletso ya bonamodi ba dipolotiki letona la makgotla a metse le modulasetulo wa NCOP ha ba iponahatsa fela ba etsa kopo ya tshwarelo ka lebaka la mesebetsi e meng memorandum o tla romelwa ka email Konelo le Khafo ditaba tsa SABC welcome Lefapha la sepolesa Guruleni le bolela ha na le tshepo e tileng ya hore le latetse metjha e nepaetseng ya ho thaotha ha mmoho le hira basebetsi ke batlhankela ba mapodisa e Guruleni ba feta 250 ba ba boneng molato le go atlholelwa go nna kwa kgolegelong fa ba bangwe ba emetse go sekisiwa ba tshwerwe tebang le bosenyi jwa polao go keteka go kgwetsa onnoletagi le bonwenwe thotse gore di employees tsa rona di na le di criminal record di employees ka bang 250 mo ileng gore 167 ke ba ileng gore already di record di registerilwe mabitsong a bona go tserwe dikgatiso tsa menwana di le dikete di le 3,449 ka 2022 gore di ye go runiwa ke dikgatiso di le dikete di le 3,919 tsa bao ba sa amegang mo bosenying go na le di stakeholders tse leng gore di teng mona di ba le engagements tseo and then le corporate and legal ya rona mo ileng gore e tla gona go fa maele a botoka baitseanape ba re go na le mo nakong e fetileng kwa mapodisi a neng a itirela fela ga jaana go na le melao e kaelang mapodisi a sa tswang go thapiwa we need to look at the constitutional imperatives of South Africa. What does it say about the policing system in the democratic dispensation? mekgatlo e ikemetseng e ikwetse go baagi ba Gauteng gore ba ile tlhoko fa ba emisiwa ke mapodisi a metro. The past week we've received several complaints once again regarding EMPD. We now know about hundreds of members that are serving in uniform with criminal records. Go ya ka molao wa mapodisi wa 1995 ga go a letlelelwa gore mapodisi a masepala a nne le rekoto ya bosenyi.
go santse go sa itsewe gore ke goreng batlhankela ba santse ba le mo tirong dingwaga di le 2 morago ga gore go lemogiwe fa ba na le rekoto ya bosenyi. Offense Stimo, SABC News, Ekurhuleni. Moihlokomela re taba ena e ka nna ya ama maikutlo. Lelapa la monna eo a ileng a patwa e le mohloka-lehae le bolela le swabisitswe ke mmuso hore le eme dikgwedi tse 9 kaofela le emetse sephetho sa diforensiki. Butinyana Makinye wa Springbok Pane haufi le Lichtenburg o ile a nyamela ka 2001. Mo dikgweding di le 9 tse di fetileng ba lelapa le lefapha la pholo mo profenseng ba reboletswe lekwalotetla go epolola baswi ba le 11 kwa mabitleng a boikhutso go batla Makinye. Diteko tse di neng di dirilwe pele ga 4 di ne di kaile fa go sena bopaki jwa gore masaledi a ga Makinye a fitlhilwe le ditopo tse dingwe tseo di senang beng. Ka motsiwa fa gone go epololwa lefapha la pholo le netefaditse fa ba tla bona dipholo mo sebakeng sa dikgwedi di le 3 fela mojalefa Makinye a re lelapa ga ise le amogele dipholo dipe tsa forensiki. Mme le family ke ile ke approach health mo eleng gore ke ile ke ba suggestela mo gore ba kreye an alternative ya gore re kgone go analyze di samples re kreye di samples tse dintšha di go analyze mme family tla sa di cost tsotlhe. Re sa le fo lefapha la pholo leo le dirileng kopo ya gore go epololwe masaledi la re le santse le emetse dipholo tsa diteko tsa forensiki. Re golagane le investigation officer o re tlhalosetse gore o ile a leka go golagana le laboratory ka December mme banna ba mo tlhalosetsa gore ga ise ba kgone go dira diteko tseno ga ba tshwara dipholo. Re lekile gape go ba sala morago mo kgweding eno go leka go bona gore ga ba ise ba kgone mme ra lemoga gore ba na le backlog ya diteko tse dintsi tse eleng gore ba tshwanela ke go di dira. Ba lelapa la ga Makinye ba re ba patelesegile go tla ka maano a mangwe. Ke tsaya gore go fe gore re tsa di cost le lelapa ka ntla gore re batla go bona kganya ga re Makinye tswalo. Zeblon Maine, SABC News, Mahikeng. Mosadi wa Kimberley eo moradi wa hae e leng e mong wa bana ba fetang 10 ba o tlalewang ba ile ba betwa ke mosuwehlooho sekolong sa Kimberley le re lefapha la thuto hammoho le sepolesa le hloile ho ka thusa batswadi tabeng ena le ha empa ho ena le bopaki o re mosuwehlooho enwa o se a sebetsa sekolong se seng hona ka hara province. We are pushing for a private investigation as we are speaking. I will not leave this matter here because our children are suffering. My child is suffering. Mosadi eno o re o batla toka e phethahatswe. O tlaleha ha moradi wa hae a ne a ena le dilemo tse 14 nakong ya peto ke mosuwehlooho sekolong. So my child is one of the victims. O re moradi wa hae ke e mong wa mahlatsipa a peto. O hlalosa ha ba fumane hore ke banana ba 15 ba ileng ba betwa sekolong se amehang. Up until today. Mokgatlo wa baahi o kgahlano le ditlhekefetso o ile wa ipelaetsa ka ntle ho dikantoro tsa lefapha bekeng e fetileng mme o re o batla ho nkwe mehato kgahlano le bahlekefetsi. The criminal justice cluster ga gona that political will ya teng gore ba investigate dilo tse the way ba tshwanetseng ka teng. Ha ditaba di sa le mothating ona lefapha le hlalosa le kginne nakwana mohlanka wa lona e moholo ka ditlalo tsa peto le tlhekatlheko. The MEC for Education, Mrs. Olile Monakale, received a memorandum from a community-based organization, Women Waging War Against Gender-Based Violence, on allegations of sexual harassment cases at the Northern Cape Department of Education. These allegations affect certain individuals in the department, with some cases concluded and others in progress. Sepolesa se re diphuputso di motjheng mabapi le ditlaleho tsa tlhekatlheko lefapeng. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC Kimberley. Ha re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JC kwala hore ya plano. Ranta ha ya sebetsa hantle papisong le dolara lebaka e le tshusumetso ya puo itekanyo tsa ditjhelete ya letona ho batsetedi. JC kwetse dia bodisa sebetsa hantle. Ditheko tsa thepa di kwala beke di sa sebetsa hantle. Bili bibia latela mohi.
fela mona tsa thapameng ena mona ditaba tsa Setswana thapameng ya hosane ho fihlela nakong e tlang ha ya